Malo pe ko pe ke patap ke o tua ne ke tau hi mai tau to to ya usia o ke koni pe foi tap mo ne afio ka mai tane kuini me fare ha mo of pe foi ke fa tap ke tampi ni skala ni to to ka la ka ma ho ke fonua ka o fa pe fa tap ka hoko atu e tau ngawe ko ni ko e tau press conference ki mo ke u hoko atu ko fifa manata pe ai me ko ni ulaki ai mahu inga ko e commitment e pulanga ke press conference ko hono tau mu alahi ke fanongo e kakai ki ngawe e pulanga pa mo ne fai tutu ni ai ko ulaki ai ko mau he ni ai i he o se kabineti me kabinet ko to ape ke fa matala ai ngahi ngawe pe mo tutu ni fai e pu ai ko nga ia o e mauinga ke pulanga ia ko ni ai open government ke ataki to a transparent pe tariui ke kakai pe kui feia tonga pe kui tonga ni pe kui to pulanga ha fonu ka fanongo mai ke fa matala o fa hoko atu e pulanga figa pa mo ni nga ko mauinga ko ke ongona e nga e pulanga i muli mo silo pe we tokoni mai kakai to pulanga he tau ko to ke ngai family fanga tu million o boy ka wai pe mo e ko lo ma ngai me pe na mai o sa pe ke ta billion ko e mo tau ka nga e to to lo fe tu pu na i Australia mo nusil o nga we i he to na fi fa no mai mo na to ke tau nga ko fa ta ka ke nga tai ko e ngai fo no ko na to ko ni mai ne o fa fa tonga ta press conference ka na ave me mo na fa matala ave ko na fo no una whanongo mai mo nau tolu ki ngā kou whai pua. Ngā pai kai ke whamatala pehe kai ke ongona ngā wea e pua ngā pa mo e ngahi mea koko ku whai tūtū ni ki ai. E ki nau tolu koko e nau kaunga ki e tau. Ngā wea e koe paanga tuku hau, mo e paanga tokoni me tō pua ngā o mai ke whakahoko ako tau whatu. Ko hono wā lewa, koe o atu ai whakamatala ke mo whanongo tonu ki ai. Ko Facebook au lahe apito whakamatala e ku iai. Kana ko swatokanga pia ki mua i he tō whakamatala ko whaka ko muongongo. Ai whakamatala ko me Facebook au. Ko se whakatokanga ki ai e kau sainisi. Ai misinformation me disinformation ko Facebook au. O alu e ke he mea ke he koe koe tonu. Ai ko mo whanongo mai koe ki a te au pe koe e pare mea he flight e ko whai ai press conference. Koe tonu ia o atu. Tuk whai ake ho mo whai o ngongo pa mo hono tu whaki he mea. Tuk whai ake talanoa ko he Facebook. Kau koe ke mafuria vice versa. O lak whanonga mo ke Facebook apa tu mo mai o eke mai ai whehui. O pese he ngai whakamatala na i he Facebook. O Facebook au whatu tāmaki au pita. O ngai whanua koe na hana tofa mo i Facebook ai koe ne whakatupu e ngai mea koe ke lelea ke Nova Society. Ne mau e mea wha ekonomika. Ne mau e mea wha sosiale. Ma koe tau hen koe ahoni. Habe koe whamanata ki mua koe o atu ai mo oni mo tonu mea te au ko i pare mia pa mo ka muni sago na wi hemi ko hono tolu leva ko mo fatongia ko ke talaki e ongo o ko mahu inga e ke muhanga e ke mai ka ki mau tolu ai ngai fehu i ko mahu inga o ko lo ia he i heni he press conference ko u fehu ko muhanga ko o mai ko ngai fehu i mahu inga ai u significant and important questions ko role in media wanga he me ko atu hente mula fa ka loloto ke lo Wanga me watu heni tai pau ai tali ke mu hanga whenga i ke whakapapau i ai tali koe. Ai koe hanga e tau whenga e aki. Paono whaka osi. O tau ngata pe i he kalolo, ho e taha moe konga e tau whamata. Ka mo tuku mai ai ura kamata ke atu kakato ai ngai mea koe pule ngapa toki hoko atu eto. O tau ho e taha moe konga e tau press conference. Kau kamata atu pe heni. Koe ahoni na matari ai National Mental Health Policy mo palani me ko ni ke mo lele atamai fa lele atamai po nga mo te tu pe ki he mi sa mo ki hen ken to ko ka ko ko noa na ma tu tu ni ahoni ke foki ai ka visa kolo mo ka pu fa va he ke ministry ko to ton ke na no fo ma o ko internal affairs e na fatongia ko fa hoko o fa ka hoko ye he level ko ma ministry ko no fa hako ngā we ke e level ko e kakai ke wanoa na mai e fatongia ko e ofisi o paremia
ka i fa poto ton ke na foki ki ko na fatonga na to yung na to fa e fatonga u fika ake mo nga po nga mo ui mo po nga we ko ni o ngowe ka ko hi ko nga lakanga ne foko tu ui i nga hi taulahi ki mo he kamata fa lele pula ka ko ai nga hi fakau ka mo sio ko na fatonga pe to fi ma ui i ha nga ngawe makeheangi pa fi ma ki tauliliu e anga no ui ki na tolu ke nga fatonga ko ni i ka hau ke lava lele ngawe i le volo ko e kakai ko hono tolu ko na matari a ni lao ki ave ke fale ale ku i ko privacy bill e to ia pe mono mai ki ai potunga pe to ave ke fale ale ai ko potunga ko ni fa mau anga ai ko no malu ia o fa matala tau hi ata o fi ka mata ai ko fale mahagi fa ta ngai ka ta insurance ko ta ai ko potunga fa mau anga na tau ki he uhinga toton. Ko time ko o ku ngawe ake fi mau ke malu. Na to hoko me pa nga mo wi mo sio ki. Ke tau no fo fa ngo na fa asma nga fa matala ki hata he Facebook apa mo ngo. Kana ke pe na lava pe nga we fa hoko. Pe we le komson ba wa ke ni to ka nga elia ko. Ko hono fa ku ya e fa ta fa me ke ni akos e ta fa ko ne to tai. Ki hono whakatolonga mo tokanga i kataka. Au kau e tuna. Ko tuna ko kau ia he ika mana koa lai tapa exporting iPhone. Au e tokanga ki hene i he Pasifiki ko algo ke mawhana ko ea. Paku to e mama oange takai ai ika ko ni e tuna. Piko e valu. O whai whatahan ke sio ko hae whinga ke Pasifiki ki he malui. Mo whakatolonga ai ika ko ni o tau osi. Ko nima na matari pe mo ngai tutu ni ngawe ai nga fa pulanga ko ko fraud policy ngai tutu ni ke fai ka ko he nga fa pulanga pe a ku ne hanga malu ai public service pa mo ne fai fatong ya pa mo ne resources pa anga mo me ngawe pa ko tutu ko ni ulah ya pito ngai me ku tala no ke hange ko te ngai hala ke me ngawe ai ngawe anga ko te tari ha me a ofa ko to ton ke te tari ko ha o ka tuunga ku te arere mo hata haitu ke ma wa ne mea ko hika te hanga o liliu e tu ni pa mo lao ko ngawe ni ma wa te komson ni wa te ki senit pe ko ha te liliu hale ko ko hika lele ka kita mo hata ku ne fi ma ai ku la ngai mea i fai ka e ta ofi he policy ko ni pe kai ke to ai time ta o la pe fo ilo ta ne fai ka nga pu ya fo ilo hia pe criminal offenses i lao ko ta ko minisa fo no e ka wa tu mo ne pot nga we ke tala no pe mo ka ta ko ni ko metals o ana tol ko ni ai ka ta ko ta ilo to ngan ko tomo ai ko mo ilo pe fai ai nga we ka ta ko metals ko ni o nga we e potu tai fo wa pu ya o ku ia e tau e li ai e tau slot. O whai ai ai whengoen ke keri haka maka koloa me lalo ki listahi. Koe ke ofi mai ngā ue ki tongan. Kau tau kaunga ke ku tau osi le sita e tau toi fo i slot ai ma tonga. Pa ku tau hanga o atu ia ke kau taha koe ni ke nau whai ai ai keri koe ni makolo. O teki nau keri ha makolo koe nau whato tolo lo pe i lalo. Pa ku kau atu ai ministaki ai ke whakapapau tau ilo mea kou hoko. He ko heu tau sponsor ai kau taha koe ni ke nau whai a keli mea makakolo e whatotolo koe ni moha keli e kahau i lalo ki listahi. Kau atu e o physical attentionary ke whataha e fisi i a kosi pe hekti se mai kata. Koe mene whika akpa mo e ngā whataha ngai whanua Pasifiki ta ofi pe oua toi hoko ai whai hala koe konga o e mo ui i public service pe koe ngā whapuanga pa koe ngā ue ai puanga mo ngai whanua. E koe konversio ki he Convention Against Corruption. Ai puia whatata. Pa ku whakaia e ngai whanua ke nau. Kaunga kia. Ke tata. Mo ilo pe ku more lau miliona e ngai whanua iki. Pa lau biliona e ngai whanua lalai. I whai hala. Corruption. Ko tongani e whika hiwa nima e whanua te au walunga futu. Te au walu tolo mamani. O ku whai ngā oi kia e mea koni kui ko Transparency International. Pau nau hanga o whotutua ngai whanua whata tau piko haho nau tuunga
I te au wal tolu, tau whika hiwa nima. I corruption index. Pako e whakamui taha a e whika i ko tau tuanga e ko whika hiwa nima, ko wanoa taha taha. Ana koe ke Transparency International, buka mea koe ke hoko tuai hono monitor ato ngani mo tuunga koe. Pana tala mai na keito ange e tonga ia ai ngai documents o firma o kana wanga o ngai aki e ke whika i pe toi taha mai atonga ki o lunga ke toi saiangi pe i kai. Kau tau nofo le level koe ai loto maali e. Ai koe hoko pe koe mea ki whika upa mo e lulutai. Aina mo mantu mai no pe koe weekend na whai ai a hono ta ofi Civil Aviation Office whipunaka i lulutai. I uhinga pe kono whatongia pe one whapau ku malu mo hawe whipunaki. Na e pe ngai makatuunga na e ki tawha tai mea na toa na Steve Katie. Ko hiko tai whi mai no aki e waha Civil Aviation Office mo i lulutai. Ki hono ngā aki e whitu ki pui pehe lea whaka aviation ko e henga. Ko whitu e kwhai ai a hono repair mo hono whakalelei e wakahe. O siko e ne puna ngai hoa pau tau ki ai ke whakalelei. Pea mo e kau ngāwe whakainsinia koe ke nau ngāwe kai mono toko lai whiunga. Pea mo e mea ngāwe na iai e uhinga e na ave ai wakapunai ke ngahi i he henga. Ka koe mea ngāwe ku he whitu ke he. O whi mau peke whakatata. Eka sepe toki hanga e minister koe ne Public Enterprise ke toki whamala alatu. Ko pea pepa mo issue ke tonga pawa mahala na e mea na whikawakpa mo na systemi. I he mea pepe na hoko ki he health, ka toki whamala ala pe mo ia e minister. E whiawhi hoko ate whakataha ai komiti ki tau teo ni manoa e kātonga e koni sultone. Tu e wawen pia no tukuangi atu he miti a e Paul Kalama koe e lere mea tolu taha o katopa. Ia whako o Novema. Ko e whaosipa o tukuangi ki he minister mo ui. Na e lava atu e motuani ki Australia. Pa mo e tampini skalauni koe minister fo ke foreign affairs. Ke whahatala noa le mo Australia. Ki ha fotutu fo o a tau tolu mo ki nau tolu ki ngai e lia mahino tutonu ki nau tokoni me ke tau whakalakalaka. Ko partnership agreement. O se ngai e lia pau na whakia tala noa ko cyber security. Whima ke whahano fotutu le lei. Mo whikawa ke cyber security, mo national security ko tau whonua. E ngatai na whai mo e tala noa e whikawa akpea mo e tau ngāwe tori ko ki Australia. Mo hatoi ngāwe he ngai e lia ke he ange ko e langa pe mo e. Ngāwe ngai ke lianga makakoloa. Ke toi fotutu le leange tongan mo Australia whinga ako ia ko. Iko le lei ko ki tongan whaka ekonomika. Pana e mo tala no whika aki pa mo e public service reform. Toi whakalele iange ngāwe ai ngā whapula. O kulotonga whaka ngāwe he pulanga toko ni maafe tupu e public service. Ngā whapula. Toko vau a patsetiku awangi nau wahi. Au pauke o tauhanga o mai ha mea le lei mi he ngāke pāngo ia ko monu ngāke kau ngāwe. Ke nau whakahoko e ngahi whatongi ia. Ai koe ngahi mea ko ulawa o atu koe tai mini, ke whaikea ha mo whehu. Ai koe whalau kena whaikea se ilia na ma mua ki Nusila, ke whaiki ai a ahi ki Atalanga. Ai koe Atalanga koe ke ia o tongani i Nusila. O whinga ke whahalanga fo o Atalanga. Ai ke ngata pe i ngahi ngāwe whaka diplomatika u whai. Ai ka koe ngāwe ki kakaitonga koe nau nofo koe Nusila. Ai ku toko ono mano ka kai koe nau nofo e wahenga o kalani mo e takatakai. Na whai tala noa lele mo Auckland Council ai ku Memorandum of Cooperation. Ke whingaaka o kalani mo tongani ngai e ilia ngai koe whakatau aki koe ngā ue koe ako. Koe mea ki he mo ui mo e lele koe ai ongo whonua. Ka tau te whitopeki o kalani. Na mau sio ai ba mo ngai kautaha ki ano whakalele e api koe ake. Whai whatongia lele ange ma tonga pa mo e kakai muri koe nofo i tōpuianga. Amafu ko alhole Facebook ai ngai tala noa lo ia mo ngai me pe he pega ak mo ngai ko fai Atalanga ba me ko mo fai Australia ka kono tonuen mo fa ho fatongia ko ia ko me pe tu pe puanga ke fa ho po tu ke me lele a fa ho ko ne ngawe ki Atalanga pa mo ngawe ki Kenpela Australia ke fa lele ta nga ko fa ngo funu ko lele ke pa ko ngo fo lau ia ko ia report ke kabineti ke hoko te ngāwe koe ki hongo whitu koe Atalanga te mo Kenpela.
Kau tuku heke mi sa moi, kini o mai e ko nga ko ki ta fa ke moi ko ki lai pe me to kang ke to mau ingan mo ui ta ko. Malo pito pa ko le pe ke ufanga e fratapu ko si kamata ki ta pol kalama ka fra hoko atu pe nga hi fanki me ko nuk to kang ke mi pot mo pot nga mo ui. Hange pe ko na me aki ai to kon pale mia fe ka aki pa mo e Tonga National Mental Health Policy and Strategic Plan wanoa wa nima ke wanoa tolnoa na e whakapasia i he whakataha o e pongpongi ni ko e palani ko e ni na e talo hono write up i he wanoa taha iwa kana e ai pe whanki mea na e I kai ke whai ai mo whai toka ngai ki whai ngā we ki ai. Ka koe palani mahu inga au pito eni. Pea mo e policy mahu inga. He tene hanga ia o toko nii a hono o mai pea mo whamalohia ai toka ngai koe ni o mo uilelei o e atamai pe koe mental health I tonga ni. I he konferenisi fikani maono ai World Health Assemblies ai o atu katoa ai kau taki o ngai fonua o mamani o fai fratako ni I siniva ulu officio WHO o ku na e frapasi ai pe na fratoka ngai ai alu ke lahi ange ai burden ko ni ko I he pe koe lahi ai ngahi mahaki pe koe mau o hoko mihe wesia whakaatamai o e kakai. Lahi pe hono ngahi uhinga kana e fie mau e whakatako e ni ke foki ai ngahi whanua kotoa pe o whengai ke o mai hanau strategic plan pe mo hanau ngahi policy ke whakatau mua ke ne hanga malui ai kakai pe mo tokoni pe ke oua e toe oua e lahi ai palopalema koni kono we se atamai pa oku asi pe ia pana toe lahi ange ai palopalema I he osi koni ai COVID tahiva oku pa koe polisi koni ne o mai ke ne hanga o tataki pa mo tokoni mai ke ne hanga o ke kau ngā wepe pea mo e ngahi kup whekau aki he kulahi pe whoke ngau ai whekau kau aki I he toka ngai koe ni o e atamaile o e ke mo uile rea atamai ka wai tau ngahi kulupulo tu ka wai pa mo e ngā we whakataha pa mo youth programs koe ume ani koe oku asi I he policy koe ni pa ko whamalo lahi au pito ki kabineti hono pasi ai policy koe ni ko fuoloa mai hono teu I pa ko koe ni ku whai pea tau lava o whapasi. Oku hangepe koe mo mea ina aku osi whamatala pe ki mua oku naya e whainga maali ke rere ata whini motu ani ki siaina o wakai ki he whalemahaki ke ave kia e tau kau mahaki koe ki tau lava o whaito o itongani pena e lava atu he wike ko osi aina au tahanima o siulai na e tafitu na folau atu ai tau kau mahaki koe ni koe ki siaina pa ku o sima umai o ngongo whawhiewhia o ku na e o silava whai e tafa o ki nau tolu koe na e ton ki tafa na e tō tāna na e ave kai fie mau e ke whai hawhai tō ki ai o te ki ai ke taimi ke whai hawhai tō e ki ai ka ku folo foi a kau pe to taha ia koe ni te whakarere mai pene ngai whai kau kou ne kene ngau e aki ka koe toenga o ku o si whai honau ta wha na e taha na whakahu ke ICU iai na e ata mai a neafi ki tua mi he ICU pangunau ke I whakaake ake pe o taritari ke whoki mai mahalo koe wike kaha uku ka matai whoki mai koe me isi ai na pa ko whamalo lahi au pito ki he
tamapiri nisi ka koe Minister of Foreign Affairs e nai whai ai kore ki he Office of Foreign Affairs ke me ange mua ai taha mi he Office koe Foreign Affairs i siaina ke whetaulaki pa mo kinautolu na naulere atu me i tonga ni mo whakatau kei nautolu ke whare maaki i he e nā wā watu pana e lawange ai First Secretary Uluaki koe ai ofisi ko tupo Waipulu pa mono hoa o whawhetaulaki ke kau mahaki koe i Australia o awek nā tolu ki whare mahaki ki nā appointment ni. Pea whoki ia kai hau ai tahine ako pētaha ki hau o tokoni ki he lea. Koe palupalema pe o ai ku identify mai koe communications o ku kai ke fulere ka e whai a mausio ki ai he koe pe tau kauto ki tāna na wako si haina na alawa pe ke alu hataha he taime ku whema oai ke awe hataha ki si haina o ke whakaton lea o se whaitoo pea toku whoki mai e toke tā aia ka toku whoki mai ai kaumahaki koe ngai mea pe te mausio ki ai pe e lava ai mea koe ia. Kau kunau lelei ko toa pe pa ku whamalolahi pe ke kakai whanua he nau whalala mai pe ke ngai recommendation o mai mea mo whalemaki koe ki aha me aia e te mau te uhinga e mau wheuno aki koe paanga pia mo service lelei ka pau na e sisi e totongi ka mausio atu ko service he kai ke lelei he kai ke o ave tau kau mahaki ko ki nau tolko na lawat ki siaina na e mei ave ki intia koe whakahoa koe o ongo whale mahaki o ki kai ke hana tatau o fulere na e fulere au pito e whale mahaki na mau lawat ki ai siaina o sio ki ai koe mea taha ko tokange ai ukulotonga lere atu he taimini ai kau ngā aue e pot ngā aue mo ui o whai ai huhu malu i koe ni ki he tau whanau tau hongo fulu ki he tau wha. Nai whai ai whakatala noa pe pa mo e hako pa mo e kau whai o ngongo i he aho moni te pa mo heni pe pa nā rau whai fo i whakatala noa lelei na mo o mai pe ho mo ngahi whehu i pa nai Australia tu ia. Ka kou ilo pe o kulahi ai ngahi whakawhi atungia me i tua, pea kua sia oan ke hoku ofisi, ai ngahi whakamatala o ku ikai ke mo oni. O ku kau hene pehe koe huhu koe ni, koe o mai ki tonga ni, he kou hinga, koe experiment, pe ko hako ako, ai kau sa NEC, pe o mai ki he ni he tau whaka ofa. O tau pua, o koe ki tau lava. Koe hu koe nina e kamata ia i Australia e he waf mawhitu. Tau e taha nima, osi mea i patoki au mai ki tongani i he wanoa uoua. Kua osi whakamuoni i Australia, pea monu usila, ai holo o e mate i he kansa koe ni o e cervix, pe koe kansa o e longutu o e taunga whanau. Koe whailea tonga pe ia koe e alau a whamatara e aki. Toki au mai huku koe ni ki tongani. Kai ke hei kai ke o mai ai ho mou pot ngau e mo ui o atoa mea ke mou mate ai. Pe more ai ho mou ui. Koe potu ngau e ni ke mou mo ui ai. Pe te maulere mai pe mo mea oku osi whamoni i whamaman lahi e ne ngau e o atu ke tek mou tolu. Oku ngau e ake e tohi tapu ke whai ake ai ngahi whakamatala koe ni koe ke tui ato ai kakai ke ua e huhu ai kakai o tau whanua ai tamai kwewhine. Ka oku ikai ke o koe ke tui o whakatohi tapu ai ngā ue koe ni. He koe mea koe ni oku ne tene hanga o hao whaki ha mo ui a hata. Oku lolotonga lere pe whoki pe moe screen pe kono CV o ki nau tolok nau mau ai vai lasi koe ni koe o ne whakatupu ai kansa i halanga tamba. Nai kamata i eua ai screen koe ni o si mau ai pe sete hongo fulo ki nau tolok na screen.
screen e toko whange au, ko toko nonge au na whakaam ke screen i ewa. Ko screen ko ni e toko whange au ko ni, na e maua e toko whange futupu. O ki ai virus ko ni ko e human papilloma virus, pe ko e virus ko ni whakatupu ai kansa o taunga whanau. O se whai me whai tō o kia ki nau tōlu, o whie mao ke whai ki ai whai tō o. Ko ia o kou kore atu ke kakai e whanua, he kai ki alatu ho o potu ngā ui mo ui, pe ha moha information o kuhala, pe ko ha mea ke tamate ia ki mau tolu. Ko mau tūku i ngata, ke mau whai, ho mau le rei taha, ke whakatolonga ho mo ui, he ko mau whatongi ia. O ko whamalo lahi au ki he whare tui, i hono o mai, ai fui lupe, ke kau, i polo kalama huhu malu i koe ni. Pakapau ko whale lahi e, o ku kau mai ki ai. Koe haa taua. Koe kore penia ke kakai e whanua. Whapoto, ai mea kumautu i ki ai. Koe mea koe o kumau o mai mo ia, me pot ngai mo ui, ko e mau o mai pia mau tolu, pia mo e polo kalama, ke whenga i, ke whakatolanga ki tau moi. Koe humalu i koe koe mea whoou ia ki tongane. Koe tipi, koe mahaki ia, na ne tamate ia kakai toko lahi o tau whanua. Koe pori o, mo osi ilo pe u kei ai hataha, o kei mo ui, na e wesia he pori o. Na e mamatea, ai konga ho nau sino, koe uhinga, koe vai lasko ni koe pori o. Whai e huhu tipi, he tahiwa ni mawalu, omi pia moe vai pori o. Koe mea ia koe ki tauto e sio ai pori o, i tongani, pia moe ngai whanua lahi i mamani. Koe hinga, koe ngahi huhu malu i, pia moe inu vai malu i koe ni, o atu ke oua, e wesia e oa e lahi ai mau a ngai vai lasi ko ni koe oku pe koe bacteria oku whinga i koe ke whakalahi ai malu i ho mausino ke te ke e ngai maaki koe e ala whai mea mate. Kai ke toi kehe ia pe mo uhu malu i koe ni. Koe mea pia ko si tokanga kia he pongpongi ni ke whakahat pe ke kakai whanua. O kui kai ke mau o mai matolu moha mea whakatau mua ke whakatoko si i aki a tongani. O kou whie mau ke loa ho mo ui, he koe loa nge a mo ui a tonga, koe lelei a nge ia ai fua o ngā aue koe ai whini motuani, to au whatu. Koe ta hokat ki hoa ngai whehui. Koe ikpare miau ke i he whakataha ia i whisi. Ai ka muni stapa koe ngai whanua o forum i toki tau mai whiawhi. Pau kaua te ke sea, ke whakataha koe u sea. I he whakataha koe forum ui taimini. Whakataha ki aha ngai whehui. Tok tokon mai pe mini sa polisi ki aha. Taki ngai whehui. Malo apito tokon pale mia. Kai pefu ki hangu minister, ma whenga maari e. Koe whehui penia ki he lulutai. No suspeni koe laisen koe lulutai. Na e whakahoko e he civil aviation ha warning ke lulutai. Pe koe warning e whiha na whakahoko ki mua peto ki suspeni. Ai koe aantita o ku whai. O ku whai mau pe aantita ia e. Ang pe koe aantita koe paanga e puleanga. E koe no rolo ne koe whapapai mau pe safety. Pa une whai mau pe aantita he taimi koe whi mage whai. Koe taimi koe whai aantita koe ia i konga pia koe hono oange e nao approved maintenance certificate. Nau mea koe ni ki hono tauhe waka ke he tūnga le lea. Ai koe taimi koe whai aantita o mawai ai mea koe na whamatalati ne. E koe uluaki koe henga koe whai ai koe ave koe ki ai ke whai ai koe ngāwe ki hono ke maintenance. Ne te kei ki approve e civil aviation ki whai ai ngāwe koe. Pa ko hono walewa koe te wakon ke whiunga ke tōlai whiunga ko ngā koe no whai ngāwe koe. Ana whai koe ngā whain sinia. Pe koe taim koe na ave ke henga te approve civil aviation office. Ave kai koe mea ngā koe whai ke ngāwe utuku e henga kehe.
Ko me na fimo ke fai ke fa fo ke ngawe ke fitu tatau ke fai nga ko ni ke whakakakato. Na o so fo ke fai puna ke ngo baka iki. Ka whakahoko nga ko ni ke kakato. Ke fa baba pe ku ia ka nga fe unga. Ko me nga ko fai ai ku e fitu tatau mo fitu ko tau e vaga ke fa no ai. Pe mo approve ngai mea se elevation. Ego ngai mea ko fa ko e lutai. O tu ni pe ke o mai ngai fa matala ko ke se elevation ke fa pa e aki malu mo ha pa to. O ka te na foi fato. Pada pe ke fituna ek premier le pe ke Hoekminster. Ki fe hui be dia ko fe i lo pe ek premier le na e auction la na fa mai na ko si. Udah ya auction fatau tu kilah pe ilawe ya mudan ku fai tongan ne fai tongan tapuni I wafu ngai koloa langa ngai mea lele mo ngai mea lahi na fatau tuki pe ko fe ilo pe ko hui ko mea me pulango na to o si tata na ki mai ngai pulangi mua o more koloa lahi kakai pe lahi apu te kau muri na ula o ma ko inga ko lahi na panga ko lahi ta ai mahino mai ko ngahi uta na o mai ki to tongi tongani pe kau ai fok mo no tute ki tua pe ka na ula to tongi o mole ngahi koloa lahi au ki to pita kai fonua ko fe hui pe ko pe fa fe hui ka ta na to tamen to ko tu be lao ko fe hui ka pa ko lao ni o pranga na to osi ko fai he pranga ni hanga we fa ba ke fa wala ke liliu ai fonga nga ko ni fai e mole e koloa e kakai mo na ngai me alele ko na ngai koloa langa mo koloa ke o faka loloma ko foi be ko fai na he pranga lolo tonga mo ek mi tama pe tunga ka hanga we mo halao ke faka huat ke ta off ka fa ton ai fonga nga we mo tu ago ki fe ula ki be e ko la fo lo bi fo ki la ko ke e fa tau tu ki ha ko lo ia ko e malu ko kastomu o ku ke ko pe pilote ngata ai pe ni fa tau tu ki tu le o ka pa mai no ke lava to ta na de mai ko lo ia to tongi ngai tu te ko e ko se pe reti ke ngai tu te ko ngai ko lo ka ko hali liwe la e e process ke he fo ke liwe la ka ko e me ka nu ku fa ngai ko kastomu pe mo kau ngai ko itai ko ngau bi he mal po la lo tonga pe ia I ngai ko lo pe to e mi sa po si ko han to ko ni mai e ta fa ko ia ko hi ko ka operator ko itai ko private sector fo ke e le ka ko la pe dai mini ko ho ape me ka kai fonua e premier le family mole o go ia kati na nga e ki ko kati la numata mo kati ngenga mo kati kulokula ko ai ko fongong na nga ki container ko ka muri to la ta peseti ai ngawe ka muri ho fa fa tapu ka ngawe pe ale to ton o na ka ki la no mata pe na to luia o pe hempe o le fu container ya le ko na nga fitu ko si ka to nga ni o puke he kulukula pe ko lanu engenga o ta imagino ko fe ui ko poin ko ta no ki ai e anga whakawhewhe ke malu ai tonga. Ia whonga ngāue, moni beia pule panga. Ka. O tui o kai koe lau maari e ngāue ke pehe ke whakalaulanu ke he kau muri mo kau tonga. Ka pau koe whonga ngāue ia, motua. Koe konga ia e whakamāpopo e pureanga koe ni, taki mua e paremia mo tokon paremia. Ke revisit katoa o pate mo fatonga e hoko umea ga public enterprise e ngahi lekure ita o mau fenga ke fralele ko foi ulunganga motua anga maheni na o kita no mei ka ko ke tui ko fakau pe ko intentions ko fonga ngau go ya ke discriminate pe favor ki ata pe o tui be o ko mahuinga hanga o mai e lava fa sioge ka na ia fo ga we fa no o te ke o haka pepa ia isi we ka peti ka fa no mai
Ue fuke tutu ni ai customer pe ko incentive ke fai totonu mo update ko te le ko ti mo totong te fai customer. Ue fuke me ni o mai ga kole ke to ta tutte mo me. Ko ue tu nga ue te mine ngai PCC ni o kole ke na ta ba tu ke tu nga wa ta we ni ma. O hanga customer ya. Ala la ba ke kanse. Ai mo le revenue pu le nga. Ka ko me ko ni ki customer ba me pe he fi ma we tu ko te mini ula he bito e ile ko ma sio ki ai. Ke fai ai liliu, mo fa lili. Ko nga ngai me ko ni tu te pa ngai me pe ko ngai fu na prepare for the tau ngai me ta tu le mo ta prepare o pa mo ngai. Conversi o fi ka ki pa mo e se fa tau aki mo me pe. Ka ku e tai mi mo sio mo te tai mi. Fi ma ngai me ala he pu nga ke to review ang. Ke fea ange ai ngau mo kakai ngai me ala. Mo e hoko e policia pulanga ke te tamate e ia kakai mo sector ta ha mo ngai ngau ton. Mo amna ko ngina. Me pe Ge tana ka te na e fra hoko mai ke au ane afi. He ai launga. We ko ne container na more ia. Ya ha o launga ke ka policia. I he whakau very simplistic. Kana ku fetu taki ki head ko National Security and Intelligence Unit. Ko tui ko aku o ku ikai ko ha fehalaki pe ko ha faihala be hatota. Ko tui ko ngai ne organized crime. Ko me au tau I ko fu network o ku corrupt o ku loloto faihala. Ko isiu ko tui ko tahapene ngai manga fa ke fa e u fa le rei ko. Pa ku fenga we akile va ko ni intelligence unit. Na ku kore ke nau al mo ka me ko ni. Ke fa totolo I he ko no mo ni pehen. He ka ke lava ko wafu o ko to tahapene ni fa ta e container. Ke tuange ke hata ke hingo ke hata o ko no hingo he pe pa ko ya. Ayo mahino leva o kuya e shippingi o kuya e customu o kuya e portfolio o kuya e stevatoa ke malava e hataha to ha container o kai ko hani container he fufoi process o fe kau aki beyond reason ya ayo mahino ko ka o de hawana ko ne launga pe o kuha ka ko fe tu taki ke national intelligence e mahu inga ke nau si o loloto ke isi wani he ko kai ko tip of the iceberg penya ko fraud policy ka na matali ane nai e ka sete e ka ngai na ko ke upotunga ke na fotu ana me ko internal audit o fatata pe ko to ta ko internal audit ia au he moi ko suspect ko ko me ko fa matala e fraud policy ko fika atita galosio pa report me pinga ai ko he ko ha mata o ngahi me peheni e ko me ko asi ko he I he fraud policy me kawa me ko ta no ke mi sta po pe mo ta ha la ko ko mo o sa pas ko ga ke falele ai la ko ke te le he me ko ku hala ko alfu ke ai ko alu la ko pa mo fraud policy ko ni te na vaka o re va hono tala ai me ku hala pe ko fe pe ko ka mo ne ta no ko network ai ni ko establish pe ko tu ya I ngai e lia lai po ku e fai ngata e hu ki ai ko hi ko fima ke hu ake ngai me pe ni ai ko fraud policy ko ni ka hoko ha ka ai he custom ula be ke le ata ka ko me ngana e recommend ko e ma to fraud policy ke fe ka o po ngai ga na internal audit ko police wala to fale ko sai be ke atita ko ma ko ngoi pe ko fima ke si ke me ko pe al si ke ko mai ko ngai fu claim ko ka kontekta ko fika internet ta sio ke pe ta mo tu ni mo ngai tu ka ko tu ko me e tu ko ta unu tu ke fakama ai ngahi uli ko tau ma e nga ko pulenga ngai fatongia ango me ko ni tau sio mata ai hono tu te ate ngai me ke ma ke te ta ka pe ta ya ma ha ko loi ha ta ke e lia ko na tu te ka ko e sio ka ma tolu kono tata pu ni ngai mata vai ke unu whakataha pe lao mo ngawe ke whakamaa atu hangahi uri mo hangahi to ia ko tau mau ia he lau maari o whai whatongia
Katau ngā ke totonu mo ni e whai whatongi. Tau te hoko papa no ke hoi. Te tau iku tamate e tau tolu haka kai. E he kai ke whai totonu e tau. O si mau pe whakamantalang he lau miliona o mole he corruption. I he urunganga kā mo e tai whai totonu. O lau miliona e ki tau tolu ko koe ngai whunua o lau biliona e. O koe meo nau he lai e he whao e lau mo mono pe. Mo whotu haka kai ke nau ngahanga tonu e whatonu tonu e halanga. Koe be ta be malo pe le lei ka koe koe fe ilo pe pe o wai a custom broker I tongani be koe muri koe ani ka si sentonga pe ko pa kane pe pa koe ponyo ko tano si alo ta ka kai ki muri e tori koe ka ki mahanga ue I tongani koe poini e anga fefe ke huma muri a custom broker. Loro tonga koe ngau lava fai e tonga. Koe fai ni pranga na toki osi. Ko hoha pe ko anga whaka fefe pe te mulawa o tokoni ai e pranga fo koni. Ke ta ofi. Hakakai o huma ia ke ha to ngau e tonga. E tuang ba ke na si ngau o no pe tonga. Ki e ria ta tau pe ni custom. O mahuinga pela blavo hanga o hake u mea koe ni. Ka kuongo hala ke whanongo ki tau peheu tau tuka ki e mori. Koe parema koe ni koe corruption pe I he tau kau ngau whapureanga pa pe tau kau taki. O ku mahuinga rewa heni ke mea I he kakai ai mahuinga o e kau taki o nau whiri mai ki wharearea. He koe u mata vai e. He koe ke koe puhinga koe ke tepi mai beha. Ha muri o whakotu hane broker. Pau ke oange ne laiseni, ka ne totoni ke whakapoto, ai ngai whai tūtoni ko ia. Ai o whakafofa hana o hake, ka wange uongo hala ka hau ia, e ku whanongo wange uai ke tau, koe muri e koe. Koe tau rue koe ni he mahu inga e pure ire rei, koe tokanga kina humanity, koe ke whakalanu, koe ke whakau moni ho hake issue ke tau toi tokanga ngi moi kakai e mahu inga o mawhai o kwangi ge he ne afio ke nau whiri mai kau taki ki wharearea. Mea koni ki he lao ni Foreign Investment Act. O kue fuke mawhai e koe paulo tonga siu kai po ngā koe ne Trade and Economic Development. O kue kupu koe kune whakata sektoa ke hau ke ai hamuli. Koe gateway le mai. Aku lotong whano review o nai ke toi sio fo oange pe koe whē mea au totonu ke tuku pe he tonga ke mo ui ai. O whē mea ke whakaata ai ke foreign investment. Ana toto ai pe tau press conference ki mua ai whakaata he tau atu e po tau ko si ke hau e muria tō kawa mo tō hia po. O whaise ke purangai koe ni pe koe mea tu whonua pe ai kakai whonua ke nau whai. Ka tuku ngahi mea ke he ala lama he kau muria whai. Pa au pe ke ngai sektoa pe he na. Ngai sektor ko ngai pe ke tuku pe ke fai fatongi e ka tonga na lava le ka ke keitu e ko la pe po ata pe ke ta fai pe e ta ha pe ta buni e keiti pe ta fra va ka fe tu fra konga ke ha ka muri mara ko ki fe hoko pe fo as pa pase de ki premia le ko fe ui o ma fa mentala na e ia ai hoi minister ai pranga na to osi mo fa ba bala o si laka ofi he ni miliona eni panga folau kuni tana ki lo tonga ni hoko fa fong fa lea ya mo to ta o he 1 miliona tupu ya ni ta miliona tupu eni panga ta mo ngai pesete fa noa o tana ki olunga I he funga o eni folau ko ha ko ha ke ko ia ko panga to ko hau ne ka kai fonua ko ngai whainga ta ia lahi ki ka ngowe ki ka tau tai ko ka tau lalanga mo si mawanga mo ia ka kai ka tanga noa ko mau ha report me fisi o ko whainga ai hoi minister a fisi mo to ta hiwa ko na panga folau ko I he wanoa ua fa ki wanoa wanima me e peleri to ta hiwa ko whainga mo panga ta miliona po ne ono I foi tau eta. O tongani na tau sia o mimi au. E puranga na tau osi. O vai he 5 miliona a of ki he 1 miliona. Ko hoha a.
o beheni. E lava nei ai pule anga lolotonga o whaihanga au e ki whakapoto iang ai paanga tu wau e kakai. I uhinga walewa ngō minista ai ua hu whanga be whatapu. I pulanga nei toki osi. Na hoko pe na fola na ua me unga me mahina e tolu. I muri pe ia. Me fonua ke pot fonua ke pot fonua. Ko whiwi me ani o fia lai. Homo o mai ko ni a policy a pulanga lolotonga o fia lai. Ke mea he kakai. Ko whiwi me ani o fia mau ke ilo he kakai. Ahono wa inga aki ai paanga tuku hau. Ke tana ke lau miliona o lakai he na wahe. Kai tanu halaia. Mo mai whanelala ngā ke langa mo toni e kau ngowe mo kau tōtai. Kai oia ewa hoko he maina tolu. Kau asaina. Pako umau ale kot ko ia. Ko uhinga pe tala noa pa whakatau hoa ki fisi. Ko kore mo i pōtu. E lama nai purango ni whaihanga au whakaputopoto. Gai toko tahai o kake me mipa kako he whare are ape. Fau o lau miliona mo ia ia. Kako e whehui pe e lawa ke mo whakaputopoto yang si panga tuku hau e kakai. Na ulawei be na mo simea mai ap. Ko panga ko ni tau ko si na 5 miliona panga folau. E pulanga na tuk fafisi. Kana mo mea me to ko ni ma po ni ta miliona ia. O va na folau na to. Heki foi time no pa mo to. Mea mai. Ke u feu pe la ma na ke mo si. Ko na mai he formatal patseti ai fa aliunga ua me na fa ta ko patseti. Pito la yang ai. Ai panga folau ko pulanga ni ko mea lai pe foi whakapoto. Ke te whakaukau le ke hai wholau e aonga au pito ke whonua. O ngai wholau pe he kai ke fu aonga e kai whai pe wholau. Wa fuko tāna koe ki he whakatu umālie he ngāo e pureanga. Koe fuki ton ke whakatu umālie he ngāo e pureanga. E koe whai whatongia mai ka kaipa wahe ake paanga tuku hau. Ai kono mo o nia. Ai koe kaku te whie tāna ke kita ha te tu umālie. Pa te alu ke sektoa tau taha. O whai ai. O kai ton ke te whai e kita he loto ngāwe ai pureanga pe pehe anko tala noa koe 5 miliona ko 2 miliona. O whai e ngai whanua ni kospe te me mi pa whalearea pe o te ministau pe. Whakatau hato api puspei ni pe. O koe ke ton ke au e ke tuunga koe. Ke te whakatu maari e kita he lotongo o te whai whatongia mai kakai. O koe patseti o si wahe mai pehe patseti koe ninga mātou. Pa koe mau ngā tā pe ai. Koe ministau pa angai koe ni ke te whangofuha koe at ke te toi vai mai pa nga ene atu ke mea ke fai ka hafolau. O mai be foi fika pau ia. Pa te whakapoto leo ko minister mo te kaunga au. Ai pe folau ko ko ni aunga. Pa ko ni ospe asilin folau. Pa tau ngata ai ko na. Ka o te tau whakahoho loto tau tolu he pe ko mai invitation me Switzerland ke te lang ke conference pa te tu hako aloi ko u talk festival o pe ia. Ka pa ko talama ke talanoa ke maha toko ni tonga pa te tu hake folau. Aunga. Na pe. We pek fehui kona no suspend ko civil aviation ai sen lutai. Ko fehui pe ko ha uhinga nei kai whatokanga i ke public o kawa ka local with tourist. O koe ai whakatokanga o koe whai atita. Pa koe mea peia e mea ke tokanga ia ki ai. E kai ke relaya he civil aviation office ke whatokanga. Ka tō mea mi sāpo risi ke ni whai atau. Koe whakatokanga e na whakatokanga peia. Koe whakatokanga me he aviation ni ke lulutai ke nau turi ke meeting a requirement koe na whaia ke lulutai koe whetai mai no aki ki hono rikon saila umea koea o tupunga hono pulu he aviation ni ai suspension ni pe toki whai rewa ke whakapapaui o kuikai ke nau tala noa pe tai implement kana o swai pe whatonga moni au pito na ku ko tango ni ko pena ku reo he aviation ni pau te toka ngai pe ko tango na pulo he fiafi falaite na ko ngo ku hala he whakaukau ko ne te ke o mai foi whakatokanga whakaosi kai ngā kai whahano woni e kau ai ko foi tai mention ko ya pana o mai ula ngai moe Fai whatokanga tu ofiha ki he lulutai. Ko talo ni me e peleri. Ka te utate me ko ni ko fa yango. Ko palparema ko ni ko talpe foto e lulutai mo palparema pe. Ai pe ko na ha oi pe ko non compliance o exite ni waka. Ka hange fe fa nga ta ya akipe.
Ko ne au mai ko ki hena na warning mai I e peleri I ngahi mea. Kai ke, ko I ngahi makatunga ko ia, ai pe ko ne o hake pehe u, na ia o mahino o ku understaffe va engineer. Na fai mautore tutun he poate ke outsource. Ke outsource va engineer ke palu e visini. Ko no inga ke ne whakau whaka ekonomika pe moia. Pakai ngā tai, he koe palpare maka koe, he lulu tai, mo ne va engineer, kai ke a whai ngā structure, ke hao hatama engineer pa ni ongo I te ukaka he stepu ko hao ke pure engineer. Koe na hapena to hanga hanau tari pasi, koe ne mau pe whai ngā maare alu na to. Koe tau rikulo te epe, rikulo te epe, kai ke, kau whake tunga whakapanga e lulu tai, he constraint koe koe o kai ke nau lava I o haya ai kakai I ke tokolahi whi unga. O alu ngā ue ai engineer o hoa tahaono. Kau kai ko ha me aia ke whaka ape I he industry ko ia. He malawa ke whai koe tūtuni I ho stress o iko palpare mai. Nā whai ngata ki he ki aki mautolu ke whai ha tūtuni ai. Ko me pe koe nei mau time nei launga mai kau matatofu a kau business kau private. Mai ngahi kau minister mai ngahi me ko me pe nei mahino koe kau e lele yange ke disrupt e tau normal business schedule he suspense ni ya tau accident. Aya koe ngahi wa I hala pe pau pe ke tau inu ko ngatahi ki ha mea e te lele yang amui. Mahino au pito ai ho haa mai kai ke ai o rug warning e kau folau e wa ke ora te nau folau. Mahino au pito kato e umea koea. Ka koe whai mga whaa koe na tau iai koe pūgai. Ai koe hau hinga nei ke warning e public. Nei kai ke aha mahino ia ki he lulu tai. Pehe lulu tai ia. He koe talo e hono warning. Pehe. Ka ki awe koe tāpua kia ke whonuan. Ai mao he civil aviation ni rotola. Ke ne pull ta plaki. Koe ngā kai ai industry. Ka taurawa tutupu. He kai. Koe tau pehe ai peo pehe ai peo li lai peo. Motu atu ai pe. Ki awe koe tāpua ki. Neongo e ne ongo vevela mo mamahi. Ka ki o sio ga ak whakapoto. Koe tāpua kia ke whonuan. E lawa ke tau whakalakalaka aki mo. Koe. Ai koe tokanga koe a civil aviation u whaia he mea koe audit. Alat peia sio koe a lisi ke tick off e ngai mea. Pa e sio e ke u toki u mesme ne whakakato ngai mea. Ai koe ne tono no, pa haule wa whao ne report, audit report, o atu ake whakatokanga. Ai koe hanga mea koe Mr. Polisi. Na talwen me e pe lele mai audit in whakatokanga. Ai koe audita, mo atu whakatokanga. O au ke tuunga pau koe ke tokanga ia ki ai. Ai tō reo certificate. Ka ngai kon tala noa, kai o tokanga ki ai. He ka pau e whaka ole ipe. Koe tau prescription ia ke hoko whakatamaki. Ai koe mea nei. Nei whai pe whakatokanga. Koe whakatokanga ke public, koe mea ia lulutai koe mea civil aviation. A travelling public. Ke nau whai na toke kakai cancellation e pūnāma. Malo pito mau whainga mali e palemia leo. Ko ki whiu pia koe whekau aki ke whamala mea nge whekau aki pia mono tuku koe ki tu e CEO koe pua te vai. Pia me whiu hoko pe whekau aki pia me pehe pule anga lolotonga koe polo kalamano ke whanki business iki. Kau ihe tuku e taimini mahalo ku mau whainga mali la henge ngai business la lahi ihe no koe ia. Koe ia pe malo. E tare tau e pua te vai. Na o mai e report ki te au i pe koe moni te poe tūsite. Koe kakato ia ngau e a tita. O recommend mai a tita. Ai ngai sino ke ngau e gai e poate. Na ostu uaki pet ai pousia koe ahe nai tiu ai contract koe ni ki Akos. Ai CEO na ostu uaki. Pe au ku pena tohi pinpoint mai pehe atita
ai kau senior officers o ku whemau ke whai anu. O makatunga no tuku na toki toa. O taimini ko ku ohake pea a ku tusi o reo. Kai reo ke o se process ko no interview. Ko hako e meta? Ko meta ki he... Ai ko mea kani ki he vai, tuku ke he poa te vai ka kue tau palpale ma mue vai. Ai urotonga teo mo purango ni ai ko taha ai ko no reform Public Enterprise ko ni tonga ai. Ko hono whakahoko ko hono tau sive tau vai ko palpale mai e taha. Au tokanga ai mapu ngā koe me te ki. Pa ko palpale mai taha ko hono uli i koe tau laku veve o ne kaunga ki he vai o mau tue tokanga ki. Ko jaha taha nganga veve ha pai mo wawa mo eo. E designate pa ngā he whakalele. O tō tapuni pe. Ka ko alue ke whono. Ka koe mahuinga koe ke kamata ai reform o hau ke mengan tāno ke administra. Ke tau unu ki he kuonga. Koe kakai o kunau i he whatongia. Koe fit and proper person. Pa e ngai aki le vai e whaunga koe ni whakamāman lai koe mau esu atpe. Pau ke tu uaki ka lava mau e le leita. Koe whaunga koe hanga no recruit koe kau member po ate Public Enterprise koe ai e lisi pa tau to'o mea he minister ai kakai. O koe ke transparent nia pe accountable whaunga pe. O mau ala tēni ki he whakotu e Energy Commission. O pau ke tu uaki ke mau haka kakai to tonu ki. Whai whatongia pe kakai he tai mini. Ka koe whakapapau i koe o whai whatongia lelei ha komisoni pe wapuat. O pau ke whakotu koe ke tau fil kakai. Kai lava o maanu mo lelelei ngā pulang. Ai ko mea ku whakahoko koe tai mini. Ko pau ke tau sivi lelei, ko kau whai whatongia, ko kau whai whatongia lelei pa unau malava. Ka value for money ke kakai. E ke uhanga to tongi hataha kai hau pēia, ko ke nilawa ia whai pata utu pēia tari pēia ke wahi. O ku mole ai e whonua ai e whonga pē. Ko tau mai koe best people, ko kakai lelei taha, ai ko whuilea o ngāke taimi. Ko fit and proper person ki he leadership role, ko fit and proper person ki he taki ngāwe, ko fit and proper person ki hona tokanga i paanga. Ka pake ke tau unu ke mea koe, tau teike ai loto lahi ki hango me un whai ki he minister polisi ke poate pisesa puranga. Ke tau lauta tot o lip ke puna. Ko tau ko niko tau ki ete pe. Tau ete pe ku tuai ki he lere atoanga ngai whanua pasiki. Tau whema tanto ki tau ai ha reform ka tau lava puna. Take a leap. Ki he kahau. Kai ete tau pepe. Ko mea gani ki tau whi whai hala mo mea fraud policy ko konga ia. We can save millions in me tau whi mea pe. Ke ai aki ha mea te ke mau hapa anga ia kia. Ko e fuulisi kono mau he moi ki he ngahi whale ko e kau masiwa. Oku lo atu. Ko panga mau ke te ke mau panga whi. Aku tangi mai ka kaya he ko ke tau housing policy. Tau housing sector is a sector ka koe ke kau ia he palani mai ngai puanga koe ke whātoka ngai kina. E koe seka kai no noftu house ia, koe ke hawhare koe ke hakereke. O hei tau meu whai ki ai. Kau kumi hapaanga aki a tauwhi a misallocate resources. Ko hui koe whai hala. Koe resources ena ton ke alu ki he, kai tu ni kovi a vea ke he whi koe ke ton ke au ia ki ai. Pe ko hakakai na ke ton ke nau iai, ka nau iai, ka ko he mea ton whetai mini. Tau suange pe ko e fit and proper people e ke e pa tau whanga au e ke. Malawa pito e Palemia leo e mawhenga mali. Ko e hawe i pe ko whaata i he whamau whawahapuleanga. Ai mawhai ke oanga ki ngahi whonua i ke ange, kawai ato ngani. Ai mawhai ke whakailoha tau te whito ke ngahi whonua lalahi. E nau ngahi ngā ue o ku tau kaanga tā maki ai te tau tol tau te whito ke he wheluluak o ea. Ko e kepe ko haha lau pe ko haha o mea ki ai ai puleanga. Pa ko e mui at pe he whehui ko ia i he keri makakoloa ko ngoi ki di stahi. Ko ia e ngahi whakamo oni pau tau te whito ke ngahi o ngongo. Ko talifok e naulu ai keri makakoloa ke whahoko e teknau tolo. Pa oku osimau ai whakapapau me whakatotolo. Oku toi aloange la lahiange e nau ngahi pe au. Pa koe mahalo pe mea teknau tolo oku whakatupoen i he keri makakoloa ku whai. La vei pe o lipotina e kawai ai kawenga koe ni. Pa koe haha lau e puleanga ka pe whakatongan ki ai. Pa koe whakasipe e Palemia katak. I ho lawe pe i lipot ki mua.
Ai mau inga kon e mau e ke fehui ka tek mo tolu. Tau te fito I he ka venga kon o e fitu taki. Oku lawe I pe tek mau to whangongo e kau whangongo ai ngahi whatongi ala lahi hiri whaka tek mau tolu. Mo uai ka pepe foke kau ngau e pule anga. Ka koe kole pe Palemia ku iai nai hangahi proses pe ko hangahi ngau e toi lava ki whakalele ngai e mau fetu taki atu. Tau te fito ku iai ngai pon ngau e oku o mai ka tek mau tolu ai tau ta off. Tuku mai ke whe mau e permission me he CEO pe koe tare kita. Ke whakahoko mai hanau tuku mai ka tek mau tolu whenga whakamatala. Oia pe malo. O whamalo te ngai whehui mau inga koe whai. O ke whatonga koe whawhehui ko whehui pe koe whehui mai ngai whehui ma mafa. Mo lelei mo mahu inga. Koe mengan ki he tu whawaha puleanga koe whakailo whawaha puleanga koe whanua whai International Court of Justice. Ai o tu ia I he Netherlands I Hague. Koe prosesea koe lo au pito ka te alu moha whanua o whakatontonu ame. Ko whatata peka pa te tau o mo fisi o whakatontonu he hakau minewa pe ko hai une mau. E tau overlap foki hakau minewa mo fisi. Ko pake tau o tau tolu ki he International Court of Justice. Pa ko tuina as whai ngau ke ki mua ia. Ka koe taim ko whai tutu ni he International Court of Justice ka issue. O ku kai ke tu ne Court of Justice ke sovereignty e whanua ko ia. Pa tuku ke hongo whanua whai ke na whakapoto. Ke na whai hanga awe ki ia. O te me niu whai mai pe tutu ni o pa wha ngalo e hongo whanua ke na pisi. Pe kai ke whihanga e whanua e ko whai e ngā koe ki ia. Ko megan he climate change. O koe e kau ngawe e whalipana na woke ngai whakatahu whiga aku mo paanga koe climate change. Ko paanga whai ngai whanua koe nau o mai o nau pehe te nau o mai ka nau whakaamuna to ki ngai whanua ke o mai mo ha whakotutu e whakawhie maari e ngāwe lelei a ke paanga te nau o mai ke climate fund. Pau whi mai ke liri e whonga tahui paanga e ngai whanua ni hanga tau tolu. O ta mai ke whakotutu lelei tau Financial Management Act ke inline pe whakatatau me mea ko nau whi mau. Ka nau whenga e ngai whanua Pasifiki ke whaka lotoa ngai whanua ko ue paanga ke o mai koe ai paanga koe Pasifiki whakatu I tongani climate fund facility whakatu I tongani ka tau whai pe tau whatunga ke tau o ke tau kau he mau inasi e ka pa te tau whakawaiwai te tau ke tau maa tau mea koe tau whai koe ni ki he keri maka koroana atu e koe nai wholau ke Minister Aba mo CEO ai koe nao nofo ai ke whanongo ke whakataha e tō molo pe mo metals mo kau stakeholder koe ki nau ngau whai ai. Ke na whuki mai mo whakamatala ke tau wahe aki. Na tau noho tau hen ka whai whakataha me whakatutu wai koe ke ilo e tongani ko sponsoring state. Ai mea koe whai koe he metals ma mo no kau partner koe ke keri maka. Ai koe o koe nipa nau whuki mai lewa o report mai ke kapiteti patalatu he press conference koe ni e ola. E koe hiku ilo e me o whehui o koe u NGO hene unau whenke. O koe ke nau loto kia, pa koe pe mahala ngai whamatala whaka siolokia mo whaka seismiki o puesia e pe au he tata o lanta. Hika koe mea ke tau sike ngai report. Koe ta whai koe ni ki ho mo whai o ngongo. Ko whamara ni ki he tōra mo tō mo whai whakarere mai he whehu ika ka mātoro. Koe mea koe ka mātoro ia koe ki ula ke CEO ka koe ka minisa koe ke whe mau permission ia ke mo mau whakake ke mātoro. Ai koe tau lehen pa pau ia mo tō whe mau mo tōru ke focus iha area e ministry ko ya. O fitu tak pe ne PA ke fango fo mo ke mo ma fa eke. Ka ko fale pe ni ka mo tolu ko hu mo fa fale le mo fa tongia. O te mo to ha me Facebook ka ko mo oni. Mo ha mo to ke tala no hen ko mo oni. O ko si fa no ngai video clips ba mo lau me Facebook ka. O ku hala ata ke ofi ai he mo oni ko e me fa he pule anga. Mo mana tu ko politiki o kehe la puita lea ke ai moe ko ni hako ke cabinet administration ko fu elia kehe te mai no yanga pa na te loto ai te mai no yanga pa ku te ia ko ume teknikale mo ume fa nga we pa mai no yanga e hata hai ang ko mau tolu ke mo ma e ke me ke fiwi ho mo e ke fa ngo na malang holo ko Facebook ka mo fa matala ko ke tonu pa te tau he tau tolu pe ko no fa osi wala mua pe tahe I he lao ini ave fa matala loi fica como ka e pule fa osi pe ek Palemia le lo katak na e whakahoko I he weekend me wiko osi ai whakata ai oil spill response pa na whakahoko now drill I he
ko tui peke weekend. Tēnei whai e drill koe ni I he waftau whaahau. Paku lawe I pēku nei ai ngahi potu ngā au e ku tau te whito ke kau first responders o ka hauko ha whakatamaki koe ni. Koe e ke pēku koe haha ngahi polisi pe ka ngahi lao o ku tofanga ki ai oil spill response koe ni o ku. Oil spill. Koe ia. Koe. Ai koe fuke me ai United Nations koe police koe convention pehe. I mea koe kawai hono toka ngai ko hono kua I takai holo I tahi uwaka e. Alolo. E ku pollution fuke ki tahi. Pa koe moe convention ia he law of the sea United Nations. Meka koe kau taha whamamana International Maritime Organization no toka ngai ngai me pehe ufonua. Ai ku tau kau pehe convention ku na wanga hanga mai lewe na toke whakapupau tak tokanga kia. E koe ke ngata pehe lolo koe moe vai o aloholo moe uwaka tuku I lalo he waka. O na hana to tukuange ka pau ku ke ilo na tukuange na to ngai fitu ke o kau he uri tai. E wala te mo veve mo. Pa ko trila ia kona na ke tala no ke ko trila ke fa pa u tau lama o fa hoko e ngai tutu ni ko convention. Malo opito ek palimia leo ko ki hawa tai beo. Ko na ke mea I kamataanga o whataha whelave I pa mo ta whaki kon koe ke ngā o whakapule anga. Ko wiko vaiua o patseti I whata o ku awi ma teknau tolo. Ko lawe pina ko ngā he patseti ko ke whotu a ke Public Service Institute pe tono ku ma upe kai. Ko hai ngā he palani mo ngā he whotu ke ta whako ni. Ai ko whai whatongia koe ai ngā whapuranga o whia maupe ke whai mo ngā hi ako. Ana training center ia e Public Service na tu I fase halakau sela. Musu ke ku ngā ke he po ngā whamanga te mini ko whare hopo. Ana whai lewa hano liliu e ngā e puleanga he wafe waftata. Temi koe nei hu mai e whotutu whoni puleanga. Pana nei liliu lewa o hanga e he puleanga e ahoia ave training koe ke ka ngā wha puleanga ave ke po ngā e ako. Pako mea nei kai ke toi hoko atu ai. Ka koe mea pe ia o tonu ke tuku pe he fispare mia ke whai ake ngā. Ai kon tu e taimini ko taha miliona koe nā ko swai talanoa mo e Public Service Commission ko Australia. Ke nau toko ni mai I he ngai training ko nau whai koe ke ka ngā whapuranga Australia ko ngai training ai ao ngai ka tauto. Hanga koe customer service. Training ki he financial management. E ku te whatonga e taim ko mai ai ola koe PMS. Ono assess koe performance o kuolo lalo holo e u e ria ni. Ko hinga koe hu mai peta mai kia mo diploma me he ngai college. Naka kia koe na tue he ngāwe koe. Paku toi holo hifo lewa ki lalo e whaifatongia. Ko hono ai nei ke mai ngai training I o ku hands-on. Directly relevant pe ke mea. Ai koe mea toko mea ai puanga Australia. Ke whotutu lere ha uwako I area mahu inga koe ku. O ngā ke taha miliona koe na. To tonga kau consultant I koe venue koe. Transportation ke kau trainer mo kau trainees mo. Ako taha miliona koe tui koe patsete ko mai e toi whingai ke lele yang. Mo ko lang Australia mo sila pe na lava tokon me ke lang ha training center pe mai ka nga fa puan. Ko taim ko na te alo ka ako aho tolo. Ako wike ta. Ke fa le fa fa tong. Ako tu ko me ko ni customer service ko covid ta. O fiu ki ta ta tu ko nga ni ko ke tali mai ha operator. Pe ku te feinga ko ha fe tu ko ke tali le. Ma mo man tu ka matana se chata puanga na tu tun ke fa le customer service ke ka ka. Whai whausi pe hange ko mea to ai ek minister ko ai whanua pe mo CEO ke whataha ko deep sea mining ko pe ko whataha metals pa mo tomono mo mo pe whehu I ko nei o haka nei whikawak mo ia ka palewa mahino pe ke wheku mi tai min ka palewa te tawa ke tu unga ko keli ka mau e hoko mau ki he atakai pe ko e hoko he potahi ko nu wha hoko ai keli ko hai e lai apolo ke nei totongi e mau ko ia. Ko e pule anga ko mo tofuk sponsor pe ko e kauta malo. Então le sita fuge da ruga ko matai ke authority. Ko fuge authority for maman like seabed mining. Au tau le sita ai ko me ia ko lo ata to space. O pare fa kauta ai au tau hanga sponsor me au tau kau ke mau ko. Ai ko me mau inga e o ko fandong he tala no ke mai no. O pa ko ha me ia ko tau vive ai. Pa ko me tau tol ke tau hanga. Ta ofi agreement mo ka ta te na mo pe ku.
o anga pe lave ko u NGO I tonga ni una o ha ge me ko ka ko me ko ai ngo officer ko ko minister mo sio ke na fanong ton Panama informe pu anga pe ko hari va tu ni fai ko tu ko ke fai pe ko fa totolo ma ai pe ko fa totolo kam ha ko ma me ai ko ke ta ai lo ia e alu ko e pa ma fa matala mo ai pote u to no ngo fe Feu be da ko po mala ke me ko ni to molo ko tuko ni ko tau osfia ta to ki lo to ka ko me ni ko fa ngo me ko fa haki ai mau inga ke o mai u me pehe ki fare area na tau to ki haka ke be tau to le o sai ne to nga ya ko sponsor ko tau osfia tau to li loto ka pau te tau holo mui u wai ne financial implication ni tau te ai tau to ka pau te tau o hoko ai pe o to ai be mo o tunga palo pare ma o pito ai me ka ko tau osi I loto o inga o mau navigate he ua o whakakau he taimini. O hao e civil society mo e whakakau o ke hei hao moe. Ka koe winga pia ku hanga o hake ai mahu inga ka ngahi issue e whakau aki pa mo e whanua mo no kahau toni o mai wharearea. Ai u mau whenga ke ua toi whai u mea goia I hek te vole kapneti ka pau waha nau whakau pe o mai ki wharearea. Hange goi ni, o mo whakau ke mea goi ni. Tau toki haka katoa pe ko na uzona to piti mai e sipoti. Te ke o mai whare alea. Ka koe whetangia ke ngahi potu ngā ue. Wani ke mau whataha e lati maa hausa ne awhi komni weri. O whetangia ke whamawanga koe ke sirinia ke patseti ke resource ke nau ngahi resource ke tokoni ke whaiho nau whatongia. Ai koe whehu I rewa. Te tau pehe. O whelawe ke mea koni na o hake koni ke climate change. He na eke mai whehui koe aki au I he National Security Office. Hono ke tari koe, koe tutu ni o kulai Apollo rewa ngahi whanua lalai. E lava rewa ngahi whanua iki. He koe mea na o kuloto ke establishi. He koe eke mai ka pe koe hae e whakaukau ki he tutu ni e whai. O tangi ko hono tesi eni he ku maal koe foi tutunia ko ia o ko mamafangi ia he ola koe taulahe onoa. Koe taulahe onoa I say survival o civilizations. Koe foi tutuni koe ni koe survival accountability and responsibility. He koe palparema foko koe ngahi ahoni. Nauhanga he ngai whanua lalahi o pehe toku a wai sirini. Pea nau talamai rewa ke tau, ko tau tolu koni whangai whanua iki ke tau excess. Pakai ke toi a whai ngā ia hano ia ke sirini ko ia ke kai pehe tau lau tau excess ki ai. Aia ko sioka aku nolohi aki I pehe tau tolu. Intentionally, te ripareti pehe na hana to ai ke kako e mahu inga ia tūtoni koe ni. O nehanga rewa o mai ke nau accountable ki ai. O pesete ia e hiva noa o carbon emissions o nofo be I whanua e whanoa koi I olunga he risi. Foi toko no pe, foi whanua pe o no Siapani, Indonesia, Lucia, Amerika Siaina, pesete o no noa e carbon emissions. Koe lauga aku, they should be responsible. Ki hono o compensate ngai whanua o affect. Ko tau tauria ko ni hangi I tonga ni. Ia tau mea te toi whai te tau contribute ke global warming. Kako tau tauria tau pay e consequences. Kau nahana to o ai mai ke tau o mai te toro tuku e tafu awhi, tuku e tutu e wewe, tuku e o mai mea lere koko motu a ange. Hangai na toro, pa tau o te whakamore he renewable energy. Ke tau whakakau koe hoko koe climate change ko tau tolu responsible ki ai. Ikai. Ka pau te tau continue business as usual. Ka iaha tau contribution e tato ke global warming. Koe tau pesete koe e tau contribute ki carbon emissions. Pesete noa poini, noa taha. Fa. Insignificant.
If we continue business as usual, we are not damaging the atmosphere. Kauku hange ku na hanga teke mai kako foi tutoni ko ni ko fie abu te fanoge ko ola tutoni lava he ngai fonua I ki fo ilo ngai fonua la lahi ke na responsible ke ngai te mes ko ya ko me ko na ke pehe ke ko ha me ke le re o mu ko ha ngai ni fatonga no fa interview me mau o fa matala o no fa ko fa matala me fi o mai fa matala mis me se abito me ai ko uinga mo fai ho ka ma fa matala fe tu taki ke minister he ko ave te ko hanga o tinai hata ha ko le interview me ka pete mo ma ko me mo ni he mo equally responsible ke good governance mo ka ha we fo no ai to ni mo fai ki ho mo ka ko fa matala na mai lavu o va de ga ui fa no ai ka ko ui cabinet te ke fa no ai me ko ai ko so ga ne fo iri mai ko o si ale social media ya o kai ke to ha me ko te ke pulu ui ilo be ui lo ke to kon pare mia ke me ne ai ko hinga ore va te ke alu ha o mo fa matala ko ya o mai ka ki mau tolu ke tau hanga verify verite ki mo to ga ke public ai ko me ga ki mo fai ngongo o te mohanga kumi holo mautolu ka mouta ke mau kau PA. Tina holo na toto tala mai u fi interview ele te o mea moe. Ta te nau toka hana to ai taimi ke moha oe. Ma ko taimi koe kumi holo ai matoe mau ngata ai ku mouta mai matoe taimi koe ke mau fika moe mea pe. Ka atpe ki mea koe ni koe hi koe mea koe hake he minister oku mai ke tau mai noi kato. Koe mawhai koe mau he kabineti koe executive power pe. Whakahoko whatongia pe. O koe ke pule. Ko konstituto ne, o ku akanda polo a kabineti ke whalea lea. Ko hai unga akanda polo a kabineti ke whalea lea. Ko hi koe loto koe kakai o mai ki whalea lea, o koe ke mai ke kabineti. A will of the people. O mai e ki eipa koe mea whakafoke accountability ki. Koe mea koe tari whalea lea ke whai, koe patseti ke ngāia ki ngai ngāia ke whai ke kakai. Ai koe pehe koe e pule tāwhataha kabineti ke ngai mea pahang koe mea fai pe ia tu ni ki whatata ke me koe ke spote pasifiki ia te ia pe ka kono ka no ta magi ko panga tanaki ia me he kakai mo to me pe e ti sai te kabineti han ko ngai me ko ni o pau pe ke whakafoki ki whare are ko accountable ki mo fai ke whakamata e ko whale ale ko supreme the supremacy of parliament ko hano hinga e ko will of the people o mai ke mai ke kabineti pai tuku pe ai ko fai fatongia ko pulanga e fai fatongia pe ka ke whakafoki pe ngai ngawe ke fai whakafoki pe ke fai ko taimi nei mau whawhetu take anga tonu whenga ki he minister he ko taimi lahi tahaya ko whenga ko ki he kau directors me take ko u departments o pe ke CEO whainga taa pito ya o ave meili ko e tā telefoni o hanga tonu o se ai lau aho mahina o kai peke hatale pa ko taga taimi ko mau faa whenga ke mau au hanga tonu ke minister pa ko a fia pe ko ne ai hake ko li ko ne ko ai ko me ko ni hange ko au ko mo fitu tak mai mo to ke personal assistant he ngo potunga au o to mai pa tena talama na o ko e interview me ngai media pate nau eke mena tu ha taimi pa na fitu taket ke o mai ka go hike lava lere mu fatongia to ton pe ke open ne potunga we ke mu atu kana to ka ko mautole ka minister ya ko au ko atape ko minister ke public enterprise mo tu ko to pe ka minister de na atape na to ka mana tu pe mo wala he ngai me la ko tai pe ko atae to ma mo to ke mo o fai ai nda malo pe fa malo atu minister ho mai tarifa ofa ko ya ka ko tui ko e taha pe ngai uhinga ko whakahoka ha mau ngai whetu taki kia te mau tolu. Ko e mau fie ilo o we need verification. Ko tui pe uia ngahi taime niho ko hua te ngahi tō piki. It triggers something. Pau ko hoka ngai wheta mai no aki ko ia. Pa ko whamaloat, ko whamemorat kau ia ngai whatongia me te mau tolu. Ka ko le pe, ka ko iai pea mea pea
O mai pa whamatala tonu, whahingohino tonu ka te mau tonu. Ko tui ko ngahi whamatala ko ia lau peke tau whahoka ngahi ngā welele mai ka kai whanua. Ko te whahoko ke kabinete hoko ke kaminista ke nau whatoa ngai ngau mou whima. E whima koe ke mou interview mo mau tolu whakatau taha. Mo e potu ngā oe. Ko ngā ke mau e mea te tau ke mau provider ki he media ai. E whainga maari te tau. E ku mahu inga o mou whima koe kai peke mau tari atu. Te mo tuia eke ke whahinga ia ke mai hatari mea whahinga ta koe koe ke futonu whetari. Kau mono mo lau mono. Tonu ki tau whetokoni ake e leo. Ki whia Kataki. Ala pipa mo ngai mea niko ina ke mea mai ko tari e kabineti. Koe e whiwhia lahi a pito ia e ko tui o ku hoko ngai mea koe na mo wanga tari ke mahino ngai ki kakai whunua. Pe kai ke ngatai o ku uto tokoni e ke ngā tolu whaiangongo. Tēnu tu whakia te ngai mea o totonu mo oni. Pea o ki whia ilo penia ko ui koe mea koe nea lawe ke Mr. Mo ui oai whiwhia lahi koe nu awe kau mahaki saina. Ka koe kore penia ko ui o kuiai e ngahi mahaki i wawau o whangeha ne whet aruat o si mahina whoki mai o laulau tau en. Panau whanong pe o mai ki tonga tapuni ki whakau e whakawholau koe ni. O toki whanau hake au, koe ke kau ia e whaito koe ni. Koe kai tu lawa ki hono hingoa, ka koe tangata eke ni o kehi whawalmaku ngupe. Na mimi wiki ne taha ne tokoto ai. Koe kore pe upe koe naha ki mesi ke kau mawawa. I ha munu ia pe ke nau whaito ke nau mo uifuoroa. E tu e sama. Malo apito lava hono o mai ai whehu i mahau inga koe ni. Koe polokalama koe ke ave o e kau mahaki ki muri o whaito o ai. O ku ia ipe ai komiti. Ai potunga we o ku ipe koe Overseas Referral Committee. O ku oange ai ngahi whima upe ia me kau toke tā pe ia ai potunga we ku kau specialist e ngai tawhaaki ke. Ka pau o ku whai atu ai toka ngai hataha i tongani o ku ikaike o ku ilo e he toke tāko e au koe ke malawa ai iwi o tongani ke whai hano whaito o hendi ka o ka pau e ave ki muri e iai a whenga maria ke mo ui pe e toi mo ui o fuoloa ange tau pepe pe sete fitu noa ai chance e toi mo ui o laka e tau e nima ko ngahi mea ia o kwai leva o kwai ngahi mea fua o ngawe ake Overseas Referral Committee ke whai ako no veti ko ni ko koe o kau make o kuawe wai o si isi au pito ho tau iwi ke ave kotoa e kau make ko tau loto ko ke ave wai ngahi whakotua laita ngahi whakotua kansa ko ki tau lava ave ka pau ke whakapoto i ke tau ilo ka pau e ave tō tāgo ni o whaito ko hae lolo atu a ene mo ui. Ko hinga pe ke lava ki tau lava o vahe tau ai ki se niti ko mai ki e mea. Aia ko tari no ko ki o whehu i e lablavo, kai ki ngata pe i tongani, wawau haapai e ua, ni ua, all of Tonga o ku kau pe i he polokalama ko e ni, ka ku pau ke veti, whakarerei, sio ki ai e kau toke tāhe koe Overseas Referral Committee, o ku take pea me kau toke tā ma tātau e whare mahaki. O ku ikai ke ai ha nau kau mahaki te nau look after. Koe uhinga pe ka o ku nau mau ai tau kei whiunga, ke nau lava toi whai ki research ke ilo, pe o ku totonu ke koe toko tā koe ni ka ave, o whaito, e aha ha chance e mo ui ato laka i he tau ni mahanga u kulawe 70%. Peka ki ngofua ke ave hata koe ave o wahano ono mahaki tau he ana chronic disease hange koe heart failure. Kulahe kalase mafu he kai ulava pe atu mahaki mafu he toko he wae fa ai kalase mahaki mafu la pe ave. Hange koe mau e kofua koe ave pe ke dialysis. He koe foi alu koe ia o koe ki hafkatau mua ia ki ha toe mea koe foi o atu pepa anga ke whai ake mea. Pa ko
whamalo ai peke o te whainga maare ko ni ki tala. Lo tonga whainga au e ko ki o tau dialysis center, lo tonga langa he taimini, o ko i tongani ai toko taha ko Chris Atwater, me he Bridge of Life, i ko e kautaha ni non-profit organization me Amerika, o ku hao ke sio ki ono, pa mo kau nes mata tau I he tawhaka dialysis ke a ko I tau kau nes koe ki he dialysis. Au lo tonga langa a e whare, o kumau sio maybe ki he konga ki mui o Novema ku kamata ke tau ke whakarere ai Paul Kalama koe dialysis ka si whakafoki mā tau kakai e guai kau wai toko taha kui hamua wai toko taha pe wai fisi pa koe ke Europe ki Nusira pa koe toko fiha nau si no foai koe hinga pe koe dialysis. Ko tui pe mahalo ko tari ato wheu I la Mahalo to ki pale mea ka Mangi ki wheu I koe ni ki toko ni mo kono tatafu si toko toti wawao whalmaa hange pe koe kulau ka pau ko o mai ki tongani o sio ki ai kau ngā ue ko ai kau toke tā matau mi hona ngahi tawhaaki o veti o kui kai ke lava o ave he kai ke kau I he Prokalama koe ni o kua o ki he kau mea o mai he kau minista ke he ke te au hau me he PMA kua pau pe ke ave ki he komiti koe ni ke whai e nau lau pe koe haa pe mea o mai he mea ko whafoki mai pe o anka ki nau tolu koe tutu nien me he komiti koe ni pe a ko whalala upito he komiti koe ni he koe komiti koe ni na ako sekretari ai ta ulahi au pito pau hoko hake o sea ta ue tolu pe wha pau toki hoko koe ke lakanga koe ni o whai whakalele ai ngā ue koe ia Malo pito ke pale mia ko whea kolet peki whanga maare ko ni ke e kato ki whehui no pe ua ka toki hoko te ngahi whakamalanga mo ngahi whehui loloa ko ku ki whehui ka mui muiat pe e o lawe mai he ka mataf ka aki moe palpalema kon he sistemi ko ai uhila e lawa pe to ki whama ala mai ka aki moe palpalema ko ni ko hai ngā au whai ki ai pa whakaosi pe ko mui muiat pe ni e tonga kon ko ki ai ko response ka tonga ni ke for US travel restriction e maina ko osi ko iai naha update I ke response ko ni what's the latest ko ia pe malo e ko tai pe wheu ka tu ke minista papringa na price me ko ke uhilai no sistemi ko me ko ki fika ko mo va ko mo ko ke fanga ke foreign affairs e ko ku nga me fa diplomatica ia ke ta no ke mo nga I u me pe fa ampe on fonua ke na fe mai no aki ai mo fa tama pe ke fa o maha ka fu la wi me ia ke ta fa no ngoi ka ke fa fenga aki ai ko hiku o kai ke whakaha fu ki ta mena na mo vete tala noi ha me ke ka fai fenga aki putunga ki muri ya pe mo na to ka tu ki he me sa polisi ki me kon fika mo uhila na o no pa usi he ka kai ha fa teknologia sistema pa te wila Io ko isi ko he me ko he uhila o ko pe o ku primatiwa ke faha alawe ki ai he o ku mahino pe o ko ki toton ki hoko e foi me ko ya ka ko ni hoko o ku ia ku e whakaukau o ku ai whiongo ngoi o ku ke fu te ke fu whiunga information o ko mai he ku ia he ko ngahi kautaha ko toa pe o wai ngahi disbursement process o ko mai ai invoice o alue ke process pe ke malava o tata o protocolo foi mea go ni fainga process pe o ki fainga ta ke utali e ko ha ki fe hala ki pepe o ai o ke fainga o ki ai ko e ku mahino ia ku o leke ai systematic mechanism se process e nga mea ku validate he tamako nga o tamako e pa validate tamako nga o tamako pa tok alu leva payment nga fu amount pe ka pa fa ngo fu pe o me natulake ko me na ku ke na ke tala me ko ha ko pa le ma ko me na ko io ko fa nga scam ko fe tu utaki mai pe emaili ko account for o wene kauta
Pea tō haka pe tamaka tu ren sea ko kuhinga pehe. O hui kai ke pehe, kai ke simple pehe. Ko mea ko pehe ki primatiwa, he ko nau whiongo i pe kau tamate ka e mo kau tamata. Koe ai koe konga ni talanona ma whai ken pela mo se ile na tokon mai ke whalele mo ai ke sayang a cyber security. Ai o mai koe whainga pehe ke scam ransom ume pe ai ke totong ke kahase fa matala pa ku o klota se ile koe na komsoni na toli communication na tokon manu fo tu le nga we tongani. Pe mo ngai cyber security center koe ai ka polisi pa whainga pe police commission na ya koe ai minister ba mo cybercrime unit ko ai police ko New South Wales pa ko me ni ke tena to kon la me na to ke finga ke maluang e tau ngai fra mata ko kon ko stesi mai ko hu mai he mo ui ko hu mai telecomu e tau fe ko ha ko ta ke hu mai me ni he uhila ka pau e tu o kai ke mal ko e more lai ko economica de tau fu ha ne ha o mau e sistema e reserve bank ko hu mai ke ngai commercial bank ko sistemi a revenue ko me a fare mahaki ko me a ministry of finance pa ko me ku fe ke fa kau ke foko tu e tonga ne data center i Australia ke ame tau me a pick up ke ka fo mata lo topi mi tongan ke pick up ke pa ko e korego ke Australia ke fe mo ke na to ko ni mai ke foko tu be tau high commission ko i Canberra ka tau fe ma le facility for o ga lava nga pe fa ai ka wai data center ka wai mo nga ke labor mobility ke ma nga we ko trade ko ya ko o we la fa ta mi ko tau ki high commission ke pe lau sisi ki fa no fo pe lele me kana mau se ke ya la fa ta no ma se ya ke tau finga ke tau facility fa lele o si la ka ki mo ha mo ai mo solo monne ko fisi ko tau to pe ke he level ko ka ki ma ki alu tau performance a to me tau presence ko no si la ma se ya ke level lele kai lava tau finga mo puanga ko ya tau finga lele to mo no si la ma se ya o sto atu e ngai fa mari ma me ko funu ko porque hinga ma folau ko ki no si la si ki atalanga o folau ko ki ken pela si ki ai commission ko ya ki fa nga lele ka tau uno di level ho ko me ko fa kala tau feunga ko ki kore ula ki pe e premia le ore o kuia e siong fa ya ko i baba ta ni mai i ki koro o ku poro te be o se mi mai na no te ke va e kana na wa mai fo ko substitute ki kalasi ai to ta na ma lo ki kore be me ni ko no si kore mai ke o ha ke pe mo na fa te si o ke o ko ia pe o la na fa to ko ne na wa nga mo fa o si pe ia ko e pa mi a le na hu mai pranga ko ni February pa mo ko le fe di ruaka e a mo pa anga e to ko ni ki fa i via ka ngowe pa be fo ki food security mo ngai ta fa ko na mau to mu ko to milione ko na o ko to pe no tufa mi albeto ngata puni ko to mu ya te weekend mau to mu pe ka pe ha mau inasi ani amana ki va he wi ka o ko le pe na ai mo ha ki mesi ke ka wa to wa wa i ngai faivia ko ni i fe ri wa ka e ata du fitu ki food security ko te mau fa ta ko mi ti ko ni to ngai pa nga ke i pule lulu pa mau se ke ngai me ko me va va ko tu la ngai hala ngoi o mai pa mo ngai me ko ke food security mo me pe ke fa ka ko me ka fa ko tu ke fa ko ke ni sa malo ko ki tana ka be na mana tu ya ke o va lo ke fe hui ta hini ko ni he no na ke be o ku it's apia ko ka u business la hi pe ko ia ko mana tu ko nga he ko me ko o ha ke ko anga maheni anga maheni o mo tatu ki he CEO fa kan ta ia mai interview anga maheni ai vahe pe fe kau pe ko fa nga o ka je anga maheni ai tau to programa no o si ilo pe ki te tama ko ke ave ki ai ka ko nga o e fa he por anga ko ni pe ko ta pe o ia e ka fa ngo
We are determined to root out corruption from this country. Kapag mo fatonga be modol, higi to mai me paprika na price. Ako fai ngata, ako ngai fai tutun fai ngufua. Kahiga ye tango mai po PPC taipe, tai whakau i kakai totongi, i uhila totongi vai. Koe tūgoi ni oso no whakama opo. Hange koe mea koe pate uhila. Koe ni ose ni whakama opo business plan, ha roadmap i ke whanonga e pate vai. O hola ke ai totongi vai e ke pise te hiwa. Ea koe konga e ngahi i taimensi ni au ngau e kai pure anga lolo tonga. Ke whakama opo, whakalere e ngahi anga maheni koe na. Ai ko uloto mamahi e kakai. Koe whamalote. Koe ai koe pānga no koe no whanonga ke tolunua miliona. E tāna whuki me whakatau te pōnite. E tāna ki au. Kai awe ke pange koe mono tūtu uni e mi sāpanga. Ke ua te whaka anga maheni koe kautama lalahi pio na maa to kotoa e ki seni. Ne whaani maono miliona o te ka koe ne wal tolunua pa e whai whakalere na whawhau to end up e mea ia. I mea koe ke tau whia mao. La malere ki feo i pe ko te panga ko ni ko to no miliona pe e tu kuma ke fai me nga no ai kau business mo ka kai forma ko feo pe o te ai halao e firma o ke fa o ke hu ki fale area ke ni amenti pe ko feo i pe ko la ko fa o yo pe ko fa e hu nai a fe i ki fale area kalawa ke ata mai ai panga ko ia ai ko pe lao e lao panga pe mo tu ni ko panga ai ko minister panga pe ki he panke ki ave ko ke tu ni ki pa ko pe fu me lao banking act e ko e me na imagino me ka ma to falele ko mau pe e panke fa la ka tu ni ko ni ke single borrowers limit ko limit ki angi ai hanno ka ta kana e uno na over ai single borrowers limit ai ko foi formula ko fika i ko ha liquidity time ko pa ngata pe ke whakafufu pe no ke panga o mau pe ave no ke productive as loans ka ni tu ko reform we fa ia minister panga pa ave panga ke le no ai o ke wa no miliona me pulianga pe ha full miliona me reserve bank ko foi pe ko lava e reserve bank ni fa ia di halao pe ku ata pe halao tonga pa pau i kai ko foi pe ko lawa ko sfau ke hu i faleria ko ni hoko mai panga pe ki feu ko he se me sa banga ko ha gap he e tu legal framework ke avec faleria o pa ko ha regulation be mai cabinet e mai be okay maro ka ko ha ko na o si va ve se ni dia no nga ha ka business la o tu fa poto anga nga ko ni ke tu fa ta atu me ki va ko ha pai ko e maro e ko ta mo ala e minister banga ke fanki me iki maro ke now survive mo na to ka whakalahi lahi tau private sector o tuku hau i koe ke me tuku hau maro abito mango tau lava o lava tau programa ki he ahoni o whamaro ki he palemia leo pepe ki he minister mo tolo ko whaengong lava tau programa ni toki whanongonongo at pe tau programa hoko kata fas pa krese is krese of at tamai al male manon no foi te matol no tope pa na hili ka fa pa tangata amen